di dalam nagok dosa sai mahe nang rohaki menghadapi sudenai. Oh Tuhan, sai roh maho
Tuhan Yesus Kristus mauliane mari pada rohana itu. Amin. Patikilo pasama wanangku amani halas. Itu mana aku palamanya kau. Koni anak kedua nak. Kamu di tidak betul. Ini sama miro komakku. Mulut. Rumah. Hanggang dosis ngodok pun. Kemudian apa lagi? Ada pun kalau datang gunung. Jadi ngaso orang deh rumah. Makora si Magde sa halmi hindi sa kami pinagparmon kaya hindi kami sudah ka pinagparmon at dapat pasawian doon at kapag-urasan so nang mahuma ang surgo hasunangan
habis ini aku telepon. Dia baju kuningan sudah hata dapat kue kuku habis lewat telepon hari Jumat. Dos rohamu ni murtuhami nang. Sayang dia maduduin nang ibu yang sudah dihami. Dos rohanami akan aku. Soalnya hami akan doa akan berumah buat hami inang. Masih dosen roha saling mengerti. Nangarung binang pengaduanku. Orang naglaku itu terlalu aduhnya. Sedikit rumah nguluk manulopi anak rokku ni. Dan wala tuhuran ang surungaw. Kukura berjulong mengerti siya na dari para babae si Don. Nangarang binang pengaduanku inang. Tapi serito ni murug ko inang. Alay, tunod. Dari wala to na roki inang. Makurasi mo inang. Pihayag ka pinagpalman. Sila magjulang mo inang. Agad Tuhan mo, Tuhan. Nagkasiyawan. Alay, di mo sila magjulang mo inang. Sama di alamnya kami berdoa dan kami mohon kepada Allah Bapa di surga untuk menempatkan mama kami di sisi kanannya melalui putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami meminta semoga mama kami selalu sehat di sana. Selamat jalan mama. Terima kasih. Magbujong ni madauman ko masasabit lang mo. Sige panik ko manku. Sakya ko mga lektuhan niya ko lang siguro talo ko lang man. Kan madalo namin diyo man diyo man. Oma. Naman yung mensahe ni Karo niyo man dalam kebutuhan. Ang kalasi mo man sa alam Tuhan ang tapinagpag mo.
Jalan aku, kami semua sudah berkumpul di sini.
sakit lagi Opung. Kami di sini udah semua datang Opung. Kemarin janjinya Opung sama Yonis. Tahun depan Opung mau nemani Yonis sampai wisuda. Tapi karena jalannya Tuhan lebih sayang sama Opung. Kami di sini semua Opung sayang sama Opung. Semoga Opung ditempatkan di tempat orang kudus Opung. Selamat jalan Opung. Kami Opung berdua karena kita sekarang sih itu Opung hebat di sana nanti butuh lebih hari Senin kemarin kan jam 1 pagi Tuhan lebih sayang sama Opung jadi Opung dipanggil. Sekarang kami di sini udah ngumpul, kami kelas karena Opung sekarang udah senang, udah tenang, udah harus sakit lagi. Dulu saya kayak belum kampung, Opung yang kampung dulu ini, Opung yang dulu sama kami di sini. Tapi sekarang karena Opung dari surga, dan terus lebih lagi bermain Opung. Sama jalan sama Opung, senang lo Opung di surga sana. Kami akan selalu ingat Opung sampai kami besar nanti. Kami sangat bersyukur. Semoga Opung masuk surga tenang di sana Opung. Kami semua sudah kumpul di sini Opung. Kami sayang sama Opung. Aku minta maaf Opung belum bisa memberi yang terbaik buat Opung. Aku minta maaf kalau sering buat Opung. Bisa Opung. Aku minta maaf. Semoga Opung tenang di sana Opung. bilang ay holo itu rokan itu kumbur apa nak bilang iya Gres. tengok dia bang hata ay Bilang. tuh Jadi nama ibu saya ulama berkuasa suku. Bukan sebulan dulu berkotok. Bukan dulu sonai persubut ikut dijual dulu hari baru kita makan yang kilo. Dulu dulu nikmati ibu kata. Kalau enggak ibu sudah berok. Kayak ibu sudah kilo. Pauta, helata, buruta. Nga sudah kilo. Kalau sungguhnya tu akan bobo. Jadi di Inowo langsung malaku siram harga alumuna ruaka biruna dan siram singkala mo sa satu ina langsung ma tagak jual ma ilang bulong biarin di siram di mata pasir. Kedua di Abang Muda di Uparaso kemudian buat nama muda berpikiranmu buat nama iho kita nama muda sebelummu
kami yang meluhur yang kabupaten mo tuwagir kabupaten Pasulyan kabupaten Sinasneroa. Di na makaidingi bagian bilang seorang matur kalau siya nahu angin pahan sinida buat tidak pun bertujuan ko atau makiluhur buat tidak pun dari bani nampak dulu dia bujurnya melalui mga dulu si duluan tak sangat dulu jadi juga terlakukan kalau itu alu na seorang imam berbani marakkan ingat tepat alai semuanya marakkan pertikian itu apa dulu ya buat saya mulu kanyang nami upalan itu puisian tapi mau gimana mengucur naik saya dia malah jatuh atau diinganan pada dia asmani semua pindah dari buat dari akar manusia di sini kehasalan nami dan keharuran nami dari timur pasti dilalui mengasih selamat jalan doakan selamat tinggal dihami makurasi berian Tuhan na berjuang nunga marujungoru inang bawa nami dirok lipi hidup kita adalah Tuhan kematian keberuntungan jadi ini mak dihita keluarga tahu dah mak akan adinggan didiking oleh tahu asa mung saya mulutung marujung ngolu pe kita laus di bagasa Tuhan ima lalau si doron nami apala di bagasa tikyon laut mung saya doka tulang naposo tulang naposo nunga takas be buat kami di usaha muna mabay sehat inang bau dibuat kamu do tano pangarap Tuhan ini asal sehat inang bau ala ima tiki na subuhi be tarelak kita sudah jorma ikum mamulus samatian jadi kita pe mamulus samatian itu namar dijudui mersi budido jadi tangiang masih tangiangan mahita poparan ninak tahun asa anggiat tu are nama ihut binit tadi ulut tadi bagasan sedarion asa di bagasan hari masuk kita dia kata pai di bataka kapan cariat tujuan dia rawat kita saluhuna dia ka akan nama rato ba sai sehat-sehat manangka pahupu akan dijudung ya akan jual mana berbisuk mai sama ni makan nabi do mana na subuhi pungulo pe sudi son saya pas mana sih di sana kapan dia bakal kapar mana jadi tuk somoni be hata siak kami lai muma ba kita paidong ma soni masak kami lai Tuhami beruna mewakili wahami berengson dapat dulu mulai ada itu batang ala asyur orongna tentang kiramori dan seluruhna bui roida sialang tenganak tewi iman diperjual di natulaku berjualan sonon dina sabu badon diho natulang naruju ison kami akaberem kalau sudinya bihami ison nong isoma guna selamat jalan maniho natulang naruju selamat tinggal dihami seluruhna sonsoni maniho tulang tulang Kumireng doangmu selilingon di pangan korangon sinjia doang gue tapi korapa jadi tulang sesiap mau tulang do itu tenggaon lumut banyak berdua ngibet covid pendem kinagan duk materi belum dia belum mengurun masrun mengurun malukat ni maharawati kina di bait tuani ngadialak be
Omak tua nabudut, siang dia mah, omak tua di batuani di siamunna, disuruh gua sonangani, jadi di batua unang pola, tapi kiru unang gawe, tu sahaj yo imarot ina di bain tuani omak tua silam jalan mayo omak tua, kang suruh amu beawe, kang Biliok kuat tabe, selamat jalan ma di homa tua, selamat tinggal ma di hami, makurasi ma, sahalami tuhami, akan tinggal homu, selamat jalan ma tua. Walau ingo ilang berjumlah mulai satan, matang tolak tergam. Mudah-mudahan ya. Lebih biasa masih masih serikan berkali waktu orang mengalah masih ngejalan minik kuda terus masih ngerti udah sih mampu mama marper ini mulut laut orang biru orang suka roh bahwa mana kerja di ram ni mulut laut itu kia doin apa rumahku Wetang doa masih makan saksi wiokot ini musai mana depan aku. Dia kapur dari ini kursi roman tadi kurang lelang tapi mana weniku disama mangan bau bawa perpen. Nak posur aku kasih aku yang baru main di mukul keredo. Sebentar saya itu di mulut tuh. Masih Marvel, geleng-geleng lebih bobi, Bapak Marvel asal, Bapak buru-buru menin aku. Jadi orang kita lah, uang gak mau itu, masih matu aku begitu, siapa masih Marvel nalaku, kalau ingat berdua, orang kau orang kamu Marvel, orang aku kurang diho, tangi orang mau yang ronimu, aku warim baru baik tualam. Geleng saru pada nino, jadi nong bersyukur jangan tinggal dari kami, jangan kami anak masih makan, di mana nong? Guru duri itu anggo akan ini makan. Hampir perhidian dan itu berburu. Di bayi akak kita selalu kita membuat konsep tawan isok antara keluarga di bayi ibadah kita selalu hutna hamu pesa hutna peparan yang kuasian halaku amiku anakku paroleku helaku boruku berekku boruku sonau waktu si maksud inai mana tu kita hidup naik kawin berduta nakapatupan lumayan kisah antara keluarga. Nama-nama tadi berarti hamatiani perhitiata lau tu berpolitik. Ibu. Oh
buang musik nami. Alam yang merenai man, tentu bulan buang biara. Asal jatuh kami dong, sama ini lalu, adat nagok bercalo adat doh khobar tulah tu sedario sian kami berada sudut mangido kami tu amuna rajani no saudara kami so sorry rajani hula nami atau tahu kamu raja kami mani roy hula nami jauh saat tetaruh ano dahilan no sorba tahun Tuhan diana persatok kami budi masih kami berada sudut molade ma di hamula pede sudut nari masuk mahita madohata boru madohata Orang hata mau lihat itu dokter nami Tuhan muna terlebih bilang cahuta. Nama ngaliat itu muna juga kayak sederion. Tapi boleh masuk saya. Tu sudah hula nami juga kayak sederion. Maju macam jujur boru strip lewat hidup nanti sama tuanna. Jadi hula nami. Kami siang kona hasuhuton sesuai doh acara na pinatupa di bagasan partikianon mataha juzumon Raja Nabi dilok na tua tangan do botohon ujung na jari-jari uhud masih kajami molo tungadompe na humurang di patuhan Nabi di juzumonu jumuruhami masakani alai ado ang sawa tau kami di juzumonu
paupa taruli paupa hudali nahuram di pauli natari taulahi mulai ate ma di paiduwa ni hasuhutun na makataho alay adong siya kami po na ni hasuhutun na humula alay na marpago na pauli o habi nungay iya day ng nagyong ng marataran nabi ng marluhon na hulong jala di bagasa sa daryoma lumomi malihamo mataraja do inang nabaraburu lumomi hula-hula pero nami manang suwalo nami dahahang nami tubay tunapir dohok tuwihi na marlapis-lapis lupa na kaning makadahoni Perdua ni lo ni hasuhutun ino benaro ada naman do pau taruni pau kudari na huram di pauli na galing iulahi sonari masuk mahita tututungolu di parsawang madwaon ni dahagon iya punami na margoar opu hasian na mangarap borong irajai Oru Silitonga na tinggal di Bona ni Pasogi di Lolo Sanggol Kabupaten Kumbahas anak ni opuhasian 10 todo may opung nami pitu may iboto nami iboto mangulahi mariboto mahami iboto ni opung nami mariboto mangulagi mahami naman. Daw po siya kangan, ima na margoar o pumaju, mangalap borong nirajai, borong manulang, dohot borong lupakaw. Alay na kanong ro na sida, hira po parang nisan opo, maju na tinggal di Sinikara. Opo namin si nomor 2 ima opo sabar mangalap boru di Rajai boru lupangkaol tinggal di Lolo Sanggol di Sodalungain dahangi na mamupus manang napinupus ni opo sabar dan namin di Sondo anak namin ima na tinggal di Lolo Sanggol. Opo si nomor 3 ima opo si Kondar hami hasuhutong may inungain o sa kami nakadpuro sa puno iya iboto niyo po nami pitu marhamuliyang mohon sada tu marka si Hopping jalaw nung nai marhamuliyang ma iboto nami mangulahi tu marga lubanggaol sa lubang nasyonal. Adong mo di Barus, adong mo di Lolo Sanggol, adong mo di Parbaungan, songori ng akara na pinupus na mo sa di pagkakaturangan. Ino man nagabi borong na dua-dua boy hurun dumihami na parjulo borong na dua-dua o parang ni Opus Yarmen manang tulang ni Amanieka manang Amaroy iboto namin mangulahi ima muse na marhamulia tulupangkaol ima koparan ni Opo Karnika na baru namin ibarang iboto namin mangulahi si nomor 3 na marhamulia muse tulupangkaol ima koparan ni Opo Sumuro torok na sila di Son na pinupus ni nami Opo Sumuro ima hala si Sape manang hala si Jos manang si Jos si Bapak si Aurel torok na sila jadi naunom na itong motulupang kaol di Barus di Lolo Sanggol lawa mahami mo sa ilang ganito para niyo po si Kondar manakami mo na kasuhuton damang siyahan ima Opo Charles
anak ni Opo Sikondar, opak bawa, opak damangi, tolu na purunan. Damang siakangan, na mangalap, manang Opo Charles, na mangalap boru ni Rajay, boru lupang kaol, siyan huta baringin, si Tapongan. Nung gabi, sa Rumatuga, damang nami ima aparan na mamuput sa amin nung andison do abaku o pusiralaso damang si nomor 2 o pusimeri na mangalap boru ni Rajain boru kinti nung agabi sa Rumatuga pajuno damang nami lao madapoto Tuhan na dialak mamuse boru nitulang na boru galingging na tinggal di Pacubatu. Mangolo do peday nangi ima boru galingging. Tinggal may di Pacubatu. Damang si nomor 3 ima Opo Julu na mangalap boru ni Raja ito boru lupang kaon siyan si Tapongan lupas sonang. Molodison hirapoparan ni damang Opo Julu dengan palaro na sida ala diruot at katano paserahan. Damang si nomor 4 ima Opo Saud nyom manasida poparana satu sa bulakirian mangalap boru ni Rajay boru lubanggaon siyan huta baringin jala di sondo anong tulang nami peparan itulah nami ima hala Opo Sinatan. Dan baru nami si nomor 1 ima Opo Sodang marhamulia Opo Seon tuanak dia mengguru nami tu marga lubang kau songon itu holo itu masih putar-putaran mangalak burung lubang kau ipamuli si buruna ibotona tu lubang kau Opo Sodang nung agabi tokon sa Rumatuga tinggal di si Tapongan lolo sanggol lupas seorang na baru namin si nomor 3 si nomor 2 marhamulia Seon tua para anak ni na Boruna tu marka lubang gaol tinggal mau dibarus nung magabi itong na buru nami amang buru nami jalan nunga sa Rumatuga na buru nami si nomor 3 ima Opo Paran marhamulia moto lubang gaol tinggal mau di si Tapongan huta baringin apara helana manang paupuna adong dodi hulaton ima hala sitopun na kaning damang nami opat amatarles ma Opo Charles Masiahan anak ni damang Opo Charles 5 dahang siakangan ima Opo Halason mangalap boru ni Rajai boru pajaitan Omma Raja Namina kapado-pado di bagasan tikyo dinaong sa Rumatuga akan nanyong iya anak di damang si nomor 2 au sendiri may mangalap boru ni Rajai boru silaban iboto nami si nomor 1 ima huwari majuak kay botokku na margoar si Rigi boru si Mamora di pahutahami mo tu anaknya mengguru nami marga Samosir maringanan mo ima paling pinggir sungai Luluk Laren iboto nami si nomor 2 margoar mo si Mindi
di pahuta damang nahinam moto tu marga hutabea tu parjoja jonok jabu ide sampai hida nak terlampau jadi mula nak kena tonton parjoja jonok jabu ide asa anong hingga so sebagai lumagabi tong amang puro namion doho iboto namion doho lain iboto nami si nomor tolu ima na markuar si Tiorasi buru si Mamora di pahuta damang imo tumarga si Torus tinggal mo di badang si Depuan iya damang nakaning na markuar opo si Charles anak na siya kangan ama ni Halakson mangalak buru rejai buru pajaitan na paru-paru manuman biso di basa-basa de batama dia nami dua anak opat buru dua anak opat buru anak nami siakangan na margoar Carles si Mamora mangalak buru ni rajai ima Uru menado alai nunga di babi ko kula nabi pajaitan paruman nabi gabi boru pajaitan Charles si Mamora mangalap boru dirajai boru pajaitan di basa-basa udah batado dia anak namion anggon kabuku no macontek mana anak tun boru sada anak nabi si nomor 2 Otlan si Mamora mangalap boru dirajai boru si Matupang sian pangaribuan di basa-basa di batado di anak nabi nang di paroman nabi anak 2 boru 2 boru nami siakangan na margoar heti boru si Mamora hupahutahami mon tu anak Polores alai nunga di paoja imotoku ima opusi santa hela nami igabi anak magudang di iboto nami samosir jadi boru nami siakangan marhamuliam maon tu marga samosir si madua di boru manungain di parsarum maduaon ni dahang nanyon boru nami si nomor 2 na margoar Kristina boru si Mamora marhamuliam mohon tu halak si Jokowi alai ima tikina ima pangalahona terperjulu dialap si Muhammad hela nabi dalanunga di basa-basa di bataro di lagat di goluna anak 2 boru 2 boru si nomor 3 ima si Rosnita boru si Mamora hupahutahami mo tuana ni amang boru nami marga pardusi sian persuburan nunga di basa-basa orde batadi hela nami doh di boru nami 2 anak sada boru si nomor 4 Korne boru si Mamora di bahutahami maon tumarga sihaan sian siatar di basa-basa orde bata di nasida sada boru jadi penguma pahoku anak parumain boru hela pahoku siya na anak
pahopo siya boru punguma sudi o pa puluhala. So ngoni ba na mo itar padodorhami so pinopar nila ang nanyon ang giyan di pudian nila ang nanyon di saluhut na ang kapuparan na ala memang ang kapahukulungan dalam keadaan pendidikan do mga luluy karido amang raja nami 155 morning tanggal 20 bulan Sada 2024 marumma akan namion ono pulalu taon ono pulalu so lima ang tamataraja do inang namoraboru lubobi mali hamur raja di hula-hula nang raja di Nomasahuda nabuhi karpadadaw kami somon jujur mulu ni dahang namin luman ison moliate manihita sa luhut na yang una nomor halang roha Tuhan betul lah. Jadi semua di mana dia mau nama orang ini gabi peredaran susu perlu pernah tahu nanti halaman melakukan ketenaruan putari betul di sana kami bulan ada sehuto kami buat tanah kodang mahami itu alo londang mah tu amat tanah mertua deh bata mulai teman yang nama orang ini nung ada dulu kamu tu amat tanah mertua deh bata alo londang mah tu salahnya karaya mulai teman kamu nama orang ini nung ada lo kamu me tu sahaja keraja alo lo damang ma susulo na toro toma taraja inatta suri para mulai teman kamu nama lamani ala mula na uli mula na dengan badang mama kodang mula-mulai Bina kalau lihat, bina tiga pasu. Kami lain mga lihat. Wala na suhudon. Amat terlewat ang masuk-masuk. Baik mga kodang lihat.
saya ada si majuju tukso kolat tangan marsopa behami raja nami ba malas di roha mau Gabi bang muru gabi. jadi be parmusik kami Gabi 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 bang gabi. alas marsopa na kami itu udah nami asal kamu majuro di hami kotak sobai ba Laguna Sila Tasari na ba? Sila Tasari.